Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Bima Obibia Akaba Shonkon Edeba too much GH and a day so Emunia ba Messica. Na me de ensem a circulate e wo oman mu e ba beso na Ghana for ni aba beto dwabie mu so de se wani anu ohye ne so nti ye ni page de dane da ye bete foforo na ni na ene se eye journalist popular journalist a che se ni din edi Bishop Lumba Arch TV station ye tan hu na wota di ni juma pa Royal TV ye kase ye ya fire no ya sake no na report kire se eye butaye nti a ye sake eye Bishop Lumba ni na ne se womu susu se che se abrabo bi che se obobra bi e wo eye ni jumedi a wo di ni mu a omu susu se enkoye ema eye TV station ene se school a che se affiliated to the Royal TV station wo mujumedi se student no mo tete no se ne be ya student no ne butayo wo pese wo ye journalist ana se wo pese odi juma bia no obonwade graduate fi ana wetimi edi ni juma na eno ene ye student ne baako nchire mu chire se wo bo omode afre ye Bishop Lumba na obo omode record ne so pepe se ne a wo susu na ade pepe na conversation e ko so ene se che se abayu a we 15 years yi emra wo frɛ ye Bishop Lumba no wo di demand bi to wo na che se demand ni na echi ni akeka kokɔ ya na ekoba ya ne se ye Bishop Lumba abayu e be ma ne kwan ama wo ne no ada na enu echi na abayu e bo omode atwa ne ho ekɔ management wo di conversation every bit of the conversation awone journalist Bishop Lumba enya no wosa koma management ni nemu wakasata echire se sa journalist no wono wone student no dodo na eda na eno na management so Bishop Lumba journalist je na adwenkyere na su ni nemu adwenkyere wodi tu dwa se na agro na wone abayo yidi na nisemo wo kan na wa fa ni serious emu bie ni wa na wono na ni abre wo mo na wo ka na su woni mu die nti abayo na recording na wodi che sa be pie mu wo management na ni management wo ma fa ni likely crack che se wo ma fa ni nsemo a wodi tu dwa no o ma fa ni serious o ma fa no che se awonu gro so kra ama ye kasei wo ma bomodia apamo no efili jumedi a wodi edimu na etiefo journalist Bishop Lumba wono na de ne nsamo ebe tu dwa se ne a me kirekire nsemo na ma memfa ne nsemo no entu dwa se ne a wono a eka ne nsem pepepepe. According to the journalist himself who broke the news, he is not surprised because he feels that management wanted to send him away and that this is not an issue worth dismissing. For ena muchire mu am bitu dwani na journalist ya kasa de December 2 just say pamo management apamo no onye surprise esan se wo susu se no mo ankasa mo bo mutimu po se wo mo pese wo mo pamo ne dada na owu ne se sa recording ni we na yenjina fako ana entutu yenjina tatemu tutu kan wo ba che se oni mu se anka bibi sei wo se wonye surprise se na wo susu se anka bibi ni yentie one side so mutie wono so nenu mo nsem ansa na mbe conclude a o ma conclude nye se abayu an this conversation e be tu wo mo na omodi apamo ne de ele do omu se da bi bibi enkoyie sa o ma dwen no ho deda
say won betutu na say efe ene dwumedi a wodi netefo say na wasato anensem eso. He explained that a 15-year-old girl who happens to be a student with a media school affiliated to his TV station called him on phone, making some amorous demands. He jokingly responded every demand on the phone, including accepting to allow her sleep with him, not knowing that the girl was recording every bit of the conversation. See for saying the kind and the end someone at to that. Now the name was to us. She then sent it to the management that Bishop Lumba have been sleeping with the media school student and she's in with an evidence. Therefore, come back say your pamoni ni echi Bishop Lumba wonu wo susu say ye ni na di ni ye management ni na di ni ye na awenya asem a se na msika no ye pam obi wo ho na ni name no megidi se won so nya bebe to dwei wo bibi ka de fa eye Lumba bo modin ma eye abayu a woni mu ho kwan woni mu no wa frɛ 15 years na woni wudi nkita wa bo modin kensem hu sebe utie ne nsem to the extent say obema na kwanya na chesa nka mo de nyoma hihye so wo empemu na akwakọ wie mu se eye ya pamu ni den na wo beka de afa ho se ne sitie bia ja waden kire to comment section wo efa emami afa subscribe to Tuma GH efidie kasi se ne be ya yede dwumedie tu mu ana so onsa akebi no etumi a kire wade na like and share na fa promote eye channel eye Mercy Crown na mdinkita mu ebe so mu na before me de mensem ebe si mi wodwumeku a wo so ya se Mama Juliet Ventures oba wo pese wo kitchen wo concentrate poli kettle chese blender dia bomodi afa Mama Juliet number no be boa ma kitchen wo aye any kama wo ra wa chese wodwumedie no ebe ye wo show so na fellow master man long within 24 hours nia enwuya ne se we government worker wo Ghana hana wo affordability operate no so de da form krakra bomodi afa loan master number no be boa ama when your urgent money for urgent project for aha and remember me kwan na me di mu esidase ne ye besan ehia makram.